Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe maze ibiganiro bizu bibo. turabaramutsa inshuti bakunzi bacu, turizera yuko umunsi wa Assomption wabagendekeye neza, cyane cyane abakristo katolike. Uyu ni umunsi bakunda kwizihiza cyane, kandi nibyo kuko ni umunsi ufite icyo usobanuye mu buzima bw'umukristo. Abakunda umubyeyi Mariya mwese rero turabaramutsa. Abagiye gusengera Kibeho, twizere yuko mwahagiriye ibihe byiza, dore yuko hari hahuje imbaga y'abantu benshi batandukanye, abavuye mu bihugu byose byo ku migabane igize isi yacu. Mwese rero mukomeze kugira Assomption nziza. Tugiye kurebera hamwe rero documentaire yakozwe ku munyamerika wahisemo gutura mu Rwanda nyuma y'uko yaramaze igihe kinini ari muri gereza, hanyuma yabwo hakaza kugirwa umwere. Akimara gufungurwa rero naho agiriwe umwere, yahisemo kwiturira mu Rwanda. Turifuza yuko dutangirana iyi documentaire hanyuma tukaza kugirana ku musozo. Hari amasomo menshi muri bukuremo, kandi ayo masomo ni ingirakamaro. Ngira ngo mumaze kubimenyera, cyane cyane abo tubana muri za documentaire zitandukanye, mumaze kumenyera ko hari gahunda y'amasomo n'ubundi tuba tugamije. Dufata imfashanyigisho rero hanyuma tukayivugaho, ariko tugamije kugira isomo dukuramo. Ababashije kudukurikirana rero bakarangiza documentaire, hari byinshi babasha kuzivanamo. Tekereza kubyuka umunsi umwe polisi ikakubwira ngo uri umwicanyi. Tekereza gufatwa ugafungwa, ukajyanwa imbere y'urukiko ugasobanura uburyo uri umwere, ubeshyerwa ariko ntihagire ugutega amatwi. Tekereza nawe guhamwa n'icyaha utakoze, maze urukiko rukagukatira gufungwa ubuzima bwawe bwose, nyamara ababikoze bigaramiyeho. Noneho tekereza kuba imyaka yashira ari myinshi ufunze, umwaka umwe ugashira, imyaka 5 ikaba yakwihirika, imyaka 10, hanyuma imyaka 20 yose ikihirika uri mu gihome kandi urengana. Maze umunsi umwe ugasohoka muri gereza, ariko izina ryawe rigakomeza kuba iry'umwicanyi mu maso y'isi. Uyu ni umusaza w'imyaka 80 witwa Muhammad Aziz, umuntu wigeze gufungwa imyaka igera kuri 20 azira urupfu rwa Malcolm X, umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka y'uburenganzira bw'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aziz yakomeje kuvuga ko hatari we wishe Malcolm X, ndetse umwe mu bagabo bari bahamwe n'icyo cyaha akaba yaraje kwemera uruhare rwe. Yavuze ko Aziz n'undi mugabo witwa Karl Islam batari bafite uruhare muri ubwo bwicanyi, ariko ibyo ntibyahise bihindura umwanzuro w'urukiko. Aziz yarafunzwe, imyaka irashira, umuryango we urasenyuka, abana be bakura adahari. Nubwo yasohotse muri gereza mu 1985, imyaka myinshi yakomeje gutwarwa n'igicucu cy'urubanza rwari rwaramuhinduye umwicanyi wa Malcolm X. Nyuma y'imyaka 50 nibwo urukiko rwaje gutesha agaciro icyo cyemezo. Mu 2021 Muhammad Aziz na Karl Islam begukanye ubutabera bwari bwaratinze cyane, nyuma y'uko iperereza rishya rigaragaje ko hari ibimenyetso by'ingenzi bitari byarashyikirijwe abunganira abaregwa. Ariko ikibazo gikomeye kiracyahari: ninde ushobora gusubiza umuntu imyaka 20 y'ubuzima yatakaje? Ninde ushobora gusubiza abana imyaka bakuze batabona se? Ninde ushobora gusubiza umuryango imyaka watakaje? Kandi ninde ushobora gukiza umutima w'umuntu umaze imyaka myinshi yarabaye nk'uwamaze gucirwa urubanza n'amateka? Uyu munsi inkuru ya Muhammad Aziz iratugeza ahantu hatari New York gusa, iratuzana i Kigali.
kuko nyuma yo kuva muri gereza, nyuma yo guhabwa amahirwe yo kongera gutangira ubuzima bushya, uyu mugabo yahisemo kwiturira mu Rwanda. Kuki yahisemo u Rwanda? Ni iki yabonye muri iki gihugu cyatumye ahitamo gutura mu Rwanda? Kandi inkuru ye itwigisha iki ku bantu benshi ku isi bashobora kuba bafunzwe ariko bakaba barengana? Uyu ni umwimerere w'inkuru y'umuntu watakaje imyaka 20 ariko ntiyemere ko iyo myaka imutwara ubuzima bwe bwose. Iyi ni inkuru ya Muhammad Aziz. Muhammad Aziz yavukiye i Bronx muri New York ku wa 27 Kamena 1938. Yakuranye n'ubuzima butari bworoshye ariko hari ikintu cyamurangaga kuva akiri muto: gukunda gusoma. Se wamureraga iteka yazaga mu rugo azanye ibitabo, inkuru, ubumenyi rusange, inkoranyamagambo. Ibitabo byamubereye inkuru yo kureba isi yari kure y'ubuzima yabagamo. Afite imyaka 17 gusa yari amaze kuba umubyeyi. Yaje kujya mu ngabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri we byari uburyo bwo gushaka kuva mu buzima bugoye yari yarakuriyemo. Hari igihe yavuze ko yashakaga kuva muri ghetto kuko kuri benshi icyo gihe ari bwo buryo bwari buhari bwo gushaka ubuzima bushya, ariko ubuzima bwe bwari butangiye kujya mu yindi nzira. Mu ntangiriro z'imyaka 1960, Aziz yinjiye mu idini rya Isilamu. Atangira gusengera mu musigiti wo muri New York, ahantu Malcolm X yarazwi cyane nk'umuyobozi. Malcolm X yari umwe mu bantu bafite ijwi rikomeye cyane mu rugamba rw'uburenganzira bw'abirabura muri Amerika. Aziz ntiyigeze avuga ko bari inshuti magara. Yari umuntu wari hafi ye ariko atari umuntu bari basanzwe baganira cyangwa se bafitanye umubano wihariye. Nyamara amateka yaragiye kubahuza mu buryo bukomeye kurusha uko umuntu uwo ari we wese yari kubitekereza. Ku wa 21 Gashyantare 1965, Malcolm X yaragiye kuvugira abantu muri Audubon Ballroom i Manhattan. Ariko uwo munsi ntiwari usanzwe. Mu gihe yaratangiye kuvuga yararashwe. Malcolm X aba arapfuye. Urupfu rwe rwahinduye amateka ya Amerika, ariko ikibazo cyari gisigaye cyari iki ngiki: ni bande bari bamwishe? Iperereza ryaratangiye. Abagabo 3 barafashwe bashinjwa kugira uruhare muri ubwo bwicanyi. Muri bo rero harimo Muhammad Aziz wari uzwi icyo gihe nka Norman 3X Bata. Aziz yakomeje kuvuga ko ari umwere. Yavugaga ko igihe ubwo bwicanyi bwabaga yari afite ibimenyetso byerekana ko hatari aho ubwicanyi bwabereye, ariko we n'undi bareganwaga kari Isilamu ntibabashije kubona ubutabera bwari bukwiye. Umwe mu bandi bagabo bashinjwaga, Tarimaj Hay, yemeye ko yagize uruhare mu iyicwa rya Malcolm X, ariko hari ikintu cyari gitangaje cyane. Yavuze ko Aziz na kari Isilamu batari bafite uruhare muri ubwo bwicanyi. Nubwo bimeze bityo, mu 1966 Aziz na bagenzi be bahamwe n'icyaha maze bakatirwa gufungwa burundu. Aziz yari afite imyaka 27 gusa. Imyaka umuntu aba agitekereza ko hazaza, imyaka umuntu aba akiri muto rwose, imyaka umuntu aba agomba kuba yubaka umuryango we. Ariko kuri Muhammad Aziz iyo myaka yahindutse imyaka ya gereza. Gereza ntabwo ari inkuta gusa. Gereza ishobora kuba imyaka, ishobora kuba gutandukana n'abakunzi, ishobora kuba abana bakura, ishobora kuba abana bakuru utabareba, ishobora kuba umuryango ugenda ukura mu buzima bwawo, ishobora kuba abana bakuru utabareba, ishobora kuba umuryango ugenda ugukura mu buzima bwawo. Muhammad Aziz yamaze imyaka igera kuri 20 muri gereza, ariko hari ikintu ataretse: kwiga.
yakomeje gusoma, yakomeje kwiyungura ubumenyi ndetse yaje kugira uruhare mu bikorwa bifasha gukurikirana ibibazo by'abandi bafungwa. Aha niho umuntu yakwibaza ati ni iki gituma umuntu umaze imyaka myinshi afunze hatareka kwizera ko ejo hashobora kuba heza? Ni iki gituma umuntu uvuga ko ari umwere akomeza kwihangana igihe isi yose isa naho yamuteye umugongo? Birashoboka ko igisubizo ari kimwe. Iyo umuntu azi ukuri k'umutima we ashobora gukomeza kubaho nubwo abandi batakwemera ko ari ukuri. Gusa igiciro Azizi yishyuye cyari kinini. Abana be bakuze adahari, umuryango we warahungabanye. Yigeze kuvuga ko igihe yasohokaga muri gereza byari bigoye kongera kubaka umubano yari afitanye n'abana be, kuko imyaka 20 idategereza umuntu. Umwana arakura, umuryango urahinduka, abantu bakomeza ubuzima, ariko umuntu uri muri gereza asigara inyuma. Iyo amaherezo hasohotse asanga isi yarahindutse, ariko ahanini mama usanga umutima we ugifungiye mu myaka yashize. Mu 1985 Azizi yararekuwe by'agateganyo, ariko kurekurwa ntabwo byari kimwe no guhanagurwaho icyaha. Yari yararekuwe cyangwa se yarasohotse ku mubiri, ariko izina rye ryari rigifite igikomere. Mu nyandiko z'amateka, mu bitekerezo by'abantu no mu nkuru zitandukanye, cyane cyane iz'itangazamakuru, yari agihuzwa n'urupfu rwa Malcolm X. Yari amaze imyaka 20 afunze, ariko urugamba rwo kugaragaza ukuri rwarakomeje. Kandi hari ikintu gikomeye cyabaye nyuma y'imyaka myinshi. Mu mwaka w'2020 documentary series yiswe Who Killed Malcolm X yongeye gukangura abantu ku bibazo byari bimaze imyaka myinshi bibazwa ku rubanza. Ibyo byatumye dosiye yongera kuburwa. Iperereza rishya ryakozwe mu gihe cy'amezi 22. Abashakashatsi n'abunganizi basuzumye inyandiko nyinshi, harimo izari zifitwe n'inzego za FBI na New York Police Department. Haje kugaragara ibimenyetso byari bifite akamaro gakomeye ku rubanza. Bimwe muri byo byari bitarashyikirijwe abunganizi ba Azizi na Kari Islam mu rubanza rwa mbere. Kandi aha niho amateka yatangiye guhinduka. Ku itariki 18 Ugushyingo 2021, urukiko rwa Manhattan rwatesheje agaciro ibyemezo byari byarahamije Muhammad Aziz na Kari Islam uruhare mu iyicwa rya Malcolm X. Iperereza ryari rishya ryasanze hari amakuru n'ibimenyetso byari bitarashyikirijwe abaregwa, kandi ko ibyo bimenyetso byashoboraga kugira uruhare rukomeye mu gutuma bagirwa abere. Kari Islam yari yarapfuye mu mwaka wa 2009. Ntabwo yabashije kubona uwo munsi, ntabwo yabashije kumva urukiko ruvuga ko icyaha yari yarahamijwe cyateshejwe agaciro. Ntabwo yabashije gusubira mu muryango we ngo yumve abantu bamubwira bati amaherezo ukuri kuragaragaye, ukuri kuratsinze. Azizi we yari akiriho, yari afite imyaka 83. Yicaye mu rukiko, umuntu wari warafunzwe imyaka 27, none yari ageze mu myaka 80. Iyo myaka yose yari hagati y'icyaha atakoze n'umunsi ubutabera bwaje kumukingurira urugi. Azizi yavuze ko icyo gihe atarakeneye urupapuro rw'urukiko kugira ngo amenye ko ari umwere, kuko we yari amaze imyaka isaga 50 azi ukuri kwe. Ariko yashimishijwe n'uko ukuri kwe kwari kwaramaze kumenyekana ku mugaragaro. Nyuma yaho habaye ibiganiro ku ndishyi. New York City yemeye kwishyura indishyi z'abantu bombi n'imiryango yabo. Amafaranga yose hamwe yavuzwe ku rwego rw'umujyi yari miliyoni 26 z'amadolari. Ariko hano hari ikibazo gikomeye. Amafaranga ashobora kwishyura igihombo runaka, ariko ntashobora kugura imyaka runaka umuntu yafunzwe. Ntashobora gusubiza umwana se yari yarabuze, ntashobora gusubiza umugore imyaka yari yarategereje, ntashobora gusubiza umuntu imyaka 20 yamaze inyuma y'inkuta. Iyo umuntu amaze imyaka 20 muri gereza, ntabwo ahabwa imyaka 20 y'ubuzima bushya nk'indishyi. Icyo ashobora guhabwa
guhabwa ni uburenganzira bwo gukomeza ubuzima busigaye mu mahoro yigenga. Azizi nawe niko yabibonye, yavuga ku ndishyi icyo yashyize imbere ntabwo ari amafaranga, ni ubwisanzure bwo gukora icyo ashaka, ubwisanzure bwo guhitamo aho atuye, ubwisanzure bwo kongera gutekereza ku buzima bwe. Kandi uwo mudendezo wamujyanye ahantu hatari New York, wamujyanye ku mugabane wa Afurika, wamujyanye mu gihugu cyitwa u Rwanda. Muhammad Aziz yari amaze igihe atekereza kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarebye ahantu hatandukanye, Amerika yo hagati, Amerika y'Epfo, Karabini, Afurika, ariko amaherezo amaso ye ayerekeza ku Rwanda. Ntabwo yahisaza, yabanje gukora ubushakashatsi, yiga ku mateka y'u Rwanda, yiga ku Rwanda rw'uyu munsi, yiga ku mutekano, yiga ku miyoborere, yiga ku buzima bwa buri munsi. Umugore we nawe yabanje kugira impungenge kuko icyo yari azi cyane ku Rwanda yari jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ariko uko bakomeje gukora ubushakashatsi niko batangiye kubona urundi Rwanda. U Rwanda rwari rwaranyuze mu mateka akomeye ariko rugashaka kongera kwiyubaka. U Rwanda rw'uyu munsi, u Rwanda rwa Kigali, u Rwanda rw'amahoro n'ituze mu buzima bwa buri munsi nk'uko Azizi n'umugore we babibonye. Mu mwaka w'2023 bageze i Kigali. Ntabwo baje gusa gushaka ahantu ho kuruhukira mu zabukuru, baje gushaka ahantu ho gutangirira ubuzima bushya. Kandi biratangaje, umuntu wari waramaze imyaka 20 afunze yaje mu gihugu gishya atangira kongera kwiga. Mu Rwanda, Muhammad Aziz ntiyahisemo kwicara gusa ngo arebere imyaka isigaye y'ubuzima bwe. Yatangiye gushora imari. We n'umugore we bavuze ko bashoye amafaranga menshi mu mitungo itimukanwa, harimo inyubako z'amacumbi n'iz'ubucuruzi. Mu mishinga yabo harimo inyubako z'amacumbi nka Seed Apartment iri Kimihurura n'indi mishinga iri mu mujyi wa Kigali. Ariko icy'ingenzi ntabwo ari inyubako, nicyo bashakaga ko zisigira abantu. Azizi n'umuryango we babona uburezi nk'inzira ikomeye yo gufasha abana no kurwanya ubukene. Batangirira ku mubare muto w'abana, nyuma uwo mubare uriyongera. Ni igikorwa gishobora kugira icyo gihindura ku mwana umwe, maze uwo mwana akazagira icyo ahindura ku muryango, umuryango ugahindura umuryango mugari. Banasangiye n'urubyiruko rw'Abanyarwanda umushinga wo gukora imikino y'ubumenyi, puzzle n'amakarita bigamije gufasha abana kumenya byinshi kuri Afurika. Kuri Azizi, abana biga neza iyo bari no gukina, kandi ni igitekerezo gifite isomo rikomeye. Niba warabuze imyaka y'ubuzima, ushobora gufasha undi muntu kutabura amahirwe ye. Ubuzima bushya bwa Azizi mu Rwanda ntabwo bwagarukiye ku mazu n'ishoramari. We n'umuryango we banitabiriye ibikorwa bitandukanye mu gihugu. Bashimishijwe cyane n'imbaraga u Rwanda rushyira mu kubungabunga ibidukikije, cyane cyane mu bikorwa nko kwita amazina ingagi. Umugore wa Azizi nawe yavuze ko uko agenda amenya u Rwanda ariko harushaho kurufata nk'iwabo. Bavuga ko ituze rya Kigali, urugwiro rw'Abanyarwanda, uburyo abantu bahura bakaramukanya, bagaseka ndetse bagahoberana, babikunze cyane. Nyuma y'ubuzima yari yarabayemo, ibi kuri we byari bifite igisobanuro kirenze ubukerarugendo. Umuntu umaze imyaka myinshi afunze aba ahora yumva ko isi imureba nk'umunyabyaha. Ashobora kubona agaciro gakomeye mu kuba ahantu yumva atangiye ubuzima bushya. Niyo mpamvu rero we n'umuryango we batangiye no kwiga Ikinyarwanda inshuro 3 mu cyumweru. Ntabwo ari ugutura gusa no kwinjira mu buzima bw'aho wahisemo kuba, kandi hari ikintu bakomeje kwifuza: ubwenegihugu bw'u Rwanda. Hari amagambo make ashobora kuvuga byinshi. Kuri Muhammad Aziz hari interuro imwe isobanura uko yumva u Rwanda: ndi hano ntaho nzajya.
umuntu wakuriye muri Bronx, umuntu wigeze kujya mu gisirikare, umuntu wamenye Malcolm X, umuntu washoboye kubaho nyuma y'urubanza rwamuhinduriye ubuzima, umuntu wamaze imyaka 20 muri gereza, umuntu wategereje imyaka 50 kugira ngo izina rye rihanagurweho ubwo busembwa. Uyu munsi ari i Kigali, uyu munsi afite igitabo, uyu munsi afite umuryango, afite imishinga, afite abana afasha, afite igihugu gishya yita iwabo. Kandi hari isomo rikomeye aho isi yose. Ubuzima bushobora kugusenyera umunsi umwe, ariko ntibivuze ko bugomba kugusenyera ubuzima bwawe bwose. Inkuru ya Muhammad Aziz ntabwo ari inkuru yo kwishimira gusa, ni umuburo. Ku isi hari abantu bafungwa bagahamwa n'ibyaha nyuma bikagaragara ko batabikoze. Hari abarekurwa nyuma y'imyaka myinshi, hari abahabwa indishyi, hari ababona amazina yabo asubizwa agaciro, ariko hari n'abandi batabona uwo munsi. Kari Isilamu bari bafunganywe ni urugero rubabaje. Yapfuye mu mwaka wa 2009 mbere y'uko urukiko rutesha agaciro icyaha yari yarahamwe nacyo. Niyo mpamvu ubutabera budakwiye gutegereza imyaka 40 ngo butangire gushaka ukuri. Igihe ni ubuzima. Iyo umuntu afunzwe arengana, buri munsi amara muri gereza uba ari umunsi utazongera kugaruka. Niyo mpamvu rero tugomba kwitondera cyane ibirego, iperereza, ibimenyetso n'imanza. Ntabwo umuntu akwiye gufungwa kubera igitutu cy'abantu, ntabwo umuntu akwiye gucirwa urubanza kubera ibihuha, ntabwo umuntu akwiye kwamburwa imyaka y'ubuzima kubera amakosa y'iperereza cyangwa kubura ubutabera. Niba uri umuntu wafunzwe kandi wemera kurengana, icya mbere cyo gukora ni iki: ntucike intege. Kuba uri muri gereza uyu munsi ntabwo bivuze ko ukuri kutazigera kugaragara. Icya kabiri, komeza kwiga, soma, menya amategeko akureba, komeza guteza imbere ubwenge bwawe. Muhammad Aziz yamaze imyaka 20 muri gereza, ariko ntiyaretse gusoma. Icya gatatu ni ugushaka ubufasha bw'amategeko. Niba bishoboka, shakisha umwunganizi ubifitiye ubushobozi, kandi umuryango wawe ukomeze gukurikirana dosiye yawe. Icya kane ni ukurinda umutima wawe. Kuba wararenganijwe ntibivuze ko ugomba guhinduka umuntu wuzuye urwango. Hari nanone gukomeza kwizera ko ubuzima bushobora kongera gutangira, kuko ushobora gutakaza imyaka myinshi, ariko ntugomba gutakaza imyaka isigaye. Inkuru ya Muhammad Aziz itangirira muri New York, ariko uyu munsi igice gishya cy'ubuzima bwe kiri i Kigali. Ni inkuru y'umuntu watakaje imyaka 20 ariko akabona imbaraga zo kongera gutangira ubuzima. Ni inkuru y'umuntu wahuye n'ubutabera bwatinze ariko ntiyemera ko ubuzima bwe burangirira muri gereza. Ni inkuru y'umuntu wavuye kure akagera mu gihugu kitari icye, maze nyuma y'igihe akavuga ati ndi hano ntaho nzajya. Kuri Muhammad Aziz, u Rwanda rwabaye ahantu ho gutura, ahantu ho gushora imari, ahantu ho gufasha abana, ahantu ho kwiga ururimi rushya rw'Ikinyarwanda, ahantu ho kubaka ubuzima bushya. Kandi ahari niyo mpamvu inkuru itarangirira ku gufungwa, irangirira ku kwizera ubuzima bushya. Ariko inkuru ye inasiga isomo rikomeye. Ubutabera bugomba gushakwa mbere y'uko imyaka ihinduka amateka, kuko umuntu ashobora gufungwa imyaka 20 ariko nta rukiko rushobora kumusubiza iyo myaka. Niba hari umuntu wafunzwe arengana, uyu munsi ubutumwa ni bumwe: ihangane, shaka ubufasha, komeza kurwana mu nzira y'amategeko, komeza kwiga, komeza kubaho. Niba hari umuntu wafunzwe arengana, uyu munsi ubutumwa ni bumwe: ihangane, shaka ubufasha, komeza kurwana mu nzira y'amategeko, komeza kwiga, komeza kwihangana. Kuko nubwo ijoro ryaba rirerire, igitondo cyakomeza kwiyandika. Kandi ku muntu ushaka ahantu ho gutangira ubuzima bushya, u Rwanda rwagaragariye Muhammad Aziz nk'igihugu cy'ituze, urugwiro, amahirwe n'ubuzima bushya. Ni igihugu cyanyuze mu mateka akomeye ariko kigahitamo kubaka ahazaza. Ni igihugu cy'imisozi igihumbi, ariko kuri Muhammad Aziz cyabaye nk'aho yabonye amahirwe ya kabiri. Hari abantu bashobora kugukwegera imanza, hari abantu bashobora kukwita ibyo utari byo,
hari imyaka ishobora kugenda ariko igihe cyose ugifite ubuzima haracyari amahirwe yo gutangira ubundi buzima bushya. Kigali Muhammad Aziz yarahageze kandi nk'uko abivuga ati ndi hano ntaho nzajya, arahari ntaho azajya. Inshuti bakunzi bacu rero ni ahangaha dusoreje documentary yacu. Mu by'ukuri yabaye ndende ariko turabashimira kuba mwakomeje kudukurikira. Abakomeje kubana natwe rero kuva ku ntango kugera ku musozo dukomeje kubashimira. Mwari kumwe rero na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Mukomeze mwese kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao.